ni samani a kok no ro taisa sai sajagi tarmane a borok rok tangai hai ngi tong जों tangai borok rok sini context mong kangge जों tangai amo thangjak no sanai maya ngi tong kha mala kai tar chung no rusruya kai tar chung no hai bukhar yang ngi tong kai tar chung no hai mokol yang ngi tong kai tar chung no mai khunju yang ngi tong am bagai bu am bagai no जों sanai maya ngi tong am kai tar ni angle bai kai tar yang ni bagai ni mania man kokta ek kotha sana thangke kai tar yang tong bagai ni borok rok maya ngi am thangjak ni sanai no okay amongka kai tar ni perspective ni ngangke apa simide ngke borok rok ni perspective tingle onek সময় bo let's say am hai phan ngi tong ma foroksa borok kai tar bai jongjak phan ngi tong ka chini bisingo let's say foroksa borok non bisingo foroksa jongjak phan ngi tong ka pheba borok jongjak phan bo a sanai mu no ma sanai ngi tong ka tangi ma sanai ngi tong abo borok rok ni perspective ti ngi tong ma borok rok ka phlaya ni bagai ngi tong ma abo kai tar non song phan borok rok ka phlaya ni bagai bin sanai me ngi tong ma possibility kaisa debe hai ni bagai no kok no bol gangke no samung ni busabo chao abna boro jagawo samung ni boro jagawo x do x ngi samung no nale abo x ngang 28 chapter 28 samung busab ni 28 te verse gangke 24 ni simi 27 okay da heman kokro bai porisli ama sapor ke hamne nagar sanang di tuo kisha okay nge kaga pore pidi age ama sapor di 28 ni samung busab ni 28 Acts chapter 28 verse 24 to 27 and some believed the things which were spoken and some believed not and when they agreed not among themselves they departed after that all had spoken one word well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers saying go unto this people and say hearing is shall hear and shall not understand and seeing ye shall see and not perceive understand for the heart of this people is waxed close and their ears are dull of hearing and their ears have they closed lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and should be converted and I should heal them with their kere okay hamba isuna 27 darana belai na hamba yor khas ke ekdum sujag na pore mane bagai okay ama sa taisa pore pidi kokro bai bokok samano baksa borok bokha habjaka tamuke baksa poito khlailia ake pol hai hnai kok khaisa saga aje diari bukhuk tui pola kathar norni tutu songno busuk soike hai hnai saga o borok ni thani thangui o kok sawidi norok khunju kaisomui khnawano haifano rongoi manglak norok mokol kaisomui naisigana haifano nuglak tamni hunke o borok khasia borok khunjubo muthubo mokolbo kholobo angyake mokol da nuglang no khunju da khnalang no bakha da silang no hake borok ani bukha kha ki filang no ya angda borok no hamru lang no kene kaitor sawo okay hambai no kene ta bisa
Inke oro ukok no x ro samung besabo am sab sai dong sab ni dialogue ukok rok male among ka Paul se sai dong mo Paul sepena apa nama Paul amo ora jaga bo tuma male ora jaga bo Isaiah ni kok taisha na to x ba ni Paul spier le na okay apa na oro tamung tong male amo oro Paul suya apa nama samung besar to luk si gangke amo apa na oro Paul ni kok sajagi dong oro Paul ni kok sajagi dong oro Paul sab ni kok na verse 25 sing nai gangke no Paul bo diari Isaiah ni kok no pala kathar bai babol jagi saka ni sama ama Paul no oro context mo gangke na sai dong ga bota mani sa male je Isaiah song kok sai re phai mani apno no quote khai piuta gangke tangai Paul kok ro no sana nangkha male onek zorao sung tama male sung o mo thangjaya kho ঠিক নং जों काइटर mo thangfro no mo thangnai jangnai ka le जों mai ka wan sui pai काइटर जे mo thangfro no mo thangnai जों kono khaina nang ya ani sing sing no tong tong khan tongu ani sing sing tong khan pai kha nei wan su je काइटर khlaifro no je khlai mane ing thung mane mai ka wan su ta je jini khlai thai nong ga ge ne abo remove khlai ro jini borok ro ni je khlai thai je satyok thai a kapra thai a kapra mung rok no ge minus khlai ro Ani bai no Paul tam ni kok ora tam ni kok no sai tong male ora Paul ng kha borok ro ni khlai thai ni kok no sai tong botang ni borok ni khlai thai ni kok sakha bahai ke context mi likha male su context ma buji nai je kok boro sajak male chapter 29 no stabak sing salai he ba chapter 29 no sorry chapter 28 Acts ni chapter 28 no salai tong engkang ke ajaga azora ni context tambu bahaibu male azora wong kha Paul actually already no je boni samno boni je preaching ni je samno boni 3 bar third mission itineraries ni koksi o kokro male bosakang puilawo bo prosar khaigra kha mane bo mothangjak mane ya Kristo bai ringai mo mothangjak mane ya lo bo tam khlai kha male first one ka ke bo judai sona projar khaika take judai song accept khlayang ma bai botam khlai khamale gentile sonoro bothangai projar khaika kotma kamno bage bokobang ma motharok establish khaika boni pore second time bai no kipil bai taisa bahane boni a journey wahani continue khlai pika age je motha songsai kalang ma rohani taisa bo visit khaiwe haine te extra katal motharok bo ti khlai pika boni pore omong kangke uzora wong kangke ne Acts chapter 28 ni zorang ka bomo male boni third time itineraries thana ni jora osimo third time tar mane pai thaksi boni wife se missionary boni journey bo wife se khaika boni mission trip wife se kha Paul 3 bar si bo mission field bo boni mission trip bo 3 bar si thangu 3 bar thangu ta karon bisingo ma pai thani jora ni kok sai do pai thani jora wong ka kene bo 3 bar bo round ri phekata bo 3 bar already ni prochar khai pheka gentile chona hage botamation nogo kipili phaipika nogo kipili phaimani ya golobo a sudai rong botamation last time pai thak ni last warning mai ke bo sudai song tai mala sudai song ka kristano kaitan sasan nei bojo khlaya inge gentile song thang prochar khai ka bai tham puri phaimani ya golobo pai thak ni jaro botai se sapika de bo ekdom ne thaske ne prochar khai ka de Paul bom hai preacher jung to joto saimano bini ka kok to no goine bo the best preacher is Christian pore ke be bo the best preacher ang na tangsi smai ka talo le bo the best preacher am ba ne elem ba go nai nai bini kok mangsi ordering sa bisi bini kok mangsi ani ba ne nai di bo or preacher is hamung butongo gangka onek somoy yo sung hai ka wan su om hai bu engul je koroksa porok jodi simo thangja yang to bo mane koroksa porok jodi doctrine siang to gangke mo preacher kam ke bujok rumai ani bagi pan busiang ni mano ya ba Paul ni ke song kam hai deng ma amasa Paul ni ke song hai deng man bo saya ke mane bo kam ke phirmali ani bagi borok busilia ati deng ni man ha yes or Jara. engya na tangoi male bong ka best preacher si
Enggak preacher paham bakam ke firman bagi kho rasa busilia kana jangai menya ta me mala bo zo tan se preacher kam ko preaching khai tong tai bo ong hai zoro preaching khai tong pai thak ni mane tai ban tin bar guri khai man ya golo tai pro ni last chance mai si ane bai bo boni best chance ro win bo prochar khai tong ya ba as prochar khai jang mane ya golo porjento sa porok ro ko jo salia tin bar guri khai man ya golo prochar khai man porjento si pro ko jo salia haini bagini azora Paul aje musi samani no Isaiah saka Isaiah samani no nu bo bot makai karo je kaitor no no amor lia am bagini no omongka bo ukot no kaika piaba bo oro kot kaipana kot kaipana bo oro rok ni responsibility ni angle this is how it go tangi boro ni responsibility ni angle male borok to bar sajaka a doctrine no borok bar prochar khaijaka keba borok poito chaimalia tangi chaimalia male borok nije saksak no borok mane poito sayang tongma bai nije saksak no a poito sayang tongma bai borok nije ni responsibility no khas khayo yen ba ঠিক না जों অনেক সময় কাইতন সিনি ব্লেম খাইবো পচং লিয়ে বাগানি जों masana ya nai biaba sini nije ni saksak ni responsibility no जों जेरि नाया aba mo duita karon tongo kaisang ka kai to chong ya ni bagai ngai mano te kaisang ka जों kapra ya ni bagai mo jeni responsibility जों kapra ya jotesto kapra ya ni bagai ngai mano na mano chapter 28 belai kan important no context no butina ni bagai ngake responsibility boro ni responsibility tamo ba mul responsibility tamo ek kothai be chana tha ke aba ke ek shobdo be chana tha ke borok rok ni responsibility tamo elhanan chainela borok rok ni tamo responsibility mathangjak thaniwo borok ni tamo responsibility okay da heman tamo responsibility borok ni mathangjak thani chatyok thaniwo kapra thaniwo mathangjak na bagai kapra thaniwo borok ni responsibility tamo Sadiba Elhanan sting jabo okay amasa ha responsibility mathangjana bagai kapra ani thaniwo ang je puji mane mote ke tamo ha busilia taisa sapi gradi khorang kam ke phaitara ani khorang de kam ke phaya ani khorang khnai to manamle aplo ani khorang khana jaya de tak phai ke sari kenapa khnai to Jafia online to amo busina nang clear ke it's okay sayang kang kuno ya sung besar pastor sung pro sung besar we answer ime ya amo kuno jin amo personally na jang nai kre okay Jafia tell sari borok ro mu thangjana bai kapra thaniyo borok ni responsibility tamo
사스티바 laptop saya ke wifi पे कनेक्ट करने में ओके काका साउंड तैयार नहीं तो का ओके सासदी काका जो तुम खाना रहो सरी कौ छाड़ी 저 상장은 상장이고 아무 상장은 가야사 거를 전질이 보이는 조야의 강은하고 제스 포스트 파이퍼로 하기 시작하고 전 아무나 사수야의 아무나 나한테는 राइट 상장을 거라 एबा के इन शॉर्ट छाना था के बा नाइसिंग तंगना नि कप्ता करेक्ट में साका नाइसिंग गई तंगना बाहाय के नाइसिंग तंगना का खाइ खना रखा अब एक्टिव मन नाइसिंग तंगना ने कक साइ खना रखा था एक्टिव के नाइसिंग मा तंगना अब हाय नाइसिंग तंगने आं नाइसिंग तंगने थुइ तंगना बाइनिया आं हाय थुइ तंगसनाय हाय थुइ तुते नाइसिंग तंगना आतैया एक्टिवली बाहाय बुति के नाइसिंग तंगना अब